Imamo mrežu infrastrukture u Hrvatskoj koja se počinje, dakle, u Splitu, Puli, Rijeci, Dubrovniku, Karlovcu, dakle na jedno 5-6 mjesta, koja se zapravo poticajem jednim koji je došao od jednog drugog procesa koji ću navesti, koji je povezan evo na neki način i s mjestom na kojem ovdje držimo ovu diskusiju. Dakle, krenulo je stvaranje mreže takve infrastrukture koja funkcionira po logici civilno-javnog partnerstva, gdje postoje s jedne strane mreže, s druge strane lokalne vlasti koje su spremne neku infrastrukturu dati za korištenje, za intenzivno korištenje i upravljanje od strane korisnika. I sada se događa efekt da to što se u jednom trenutku kao model ili kao jedna izdvojena institucionalna inovacija postaje nešto što je osnova za izgradnju jedne cijele mreže infrastrukture društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj. Zašto je to bilo moguće? Zato što smo u ovom međuperiodu, kako znate, Hrvatska je ušla u Europsku uniju i osigurani su strukturni fondovi da bi se ostvarila, dakle, sa ciljem ostvarivanja ove strategije Europske unije 2020, koja je bazično okrenuta prema osiguravanju kompetitivnosti i svih tih ciljeva stvaranju dodatnih radnih mjesta i tako dalje. Dakle, u toj strategiji kulture nema kao kulture. To je ono što je ključno za reći. Dakle, od tog se nije za očekivati da će se iz tih sredstava, osim za, recimo, renoviranje ili dovođenje u svrhu nekakvih zaštićene kulturne baštine, da zapravo za stvarne kulturne aktivnosti neće biti prostora. Međutim, mi smo uspjeli, upravo zbog ove prirode civilno-javnog partnerstva, ugurati pod kategoriju, pazite sad, smart administration, dakle pametna administracija, dijalog javne uprave i civilnog društva, smo uspjeli ugurati iznos od nekakvih 12 milijuna eura za razvoj, za financiranje upravo ovakve infrastrukture i ovakvih ustanova koje upravljaju takvom infrastrukturom. Dakle, to je bio neki proces dogovaranja, pregovaranja, uvjeravanja i on je rezultirao time da sada s takvim financijskim inputom se od lokalnih uprava koje su spremne dati infrastrukturu, sada još dodatno ih se potiče da su spremne i na ovaj proces dijeljenja odgovornosti i upravljanja nad takvom infrastrukturom. Dakako, pitanje se uvijek postavlja zašto bi neka vlast se odrekla potpune vlastite autonomije od upravljanja institucijama. To je jedno ozbiljno pitanje i svaka vlast si ga naravno postavlja, jer je to osnovni instrument na koji način se recimo da tako u pozitivnom obliku ostvaruje odgovornost za mandat koji se preuzeo. S druge strane, ostvaruje i potencijal klijentelizma, sve ovo što je ovdje navedeno, korupcije u javnim institucijama, ne mislim ovdje samo kulturnim. Dakle, jedan mehanizam koji pod plaštom odgovornosti za institucije zapravo stvara njihovu privatizaciju, klijentelizaciju i tako dalje. Dakle, ključno je pitanje zašto bi uglavnom loša vlast, zašto bi se ona odrekla mogućnosti da bude odgovorna na svoj način. Sad, odgovor je vrlo jednostavan. Radi se upravo o političkom procesu. Dakle, i lokalne scene i predstavnici lokalnih vlasti ili političkih opcija moraju vidjeti svoju priliku u tome. I to je upravo ono što je u ovom svemu neizvjesno. Dakle, i to ovo čini političkim iskorakom. One političke opcije koje će biti spremne vidjeti u tome mogućnost, ali evo, u našem slučaju u Hrvatskoj situacija je takva da recimo grad Split, koji je u jednom trenutku bio u velikoj zavadi upravo sa tim organizacijama koje koriste jedan veliki resurs, to je tipa dom mladih, 10.000
kvadratnih metara izgrađene infrastrukture, već u jednom tipu zavade u trenutku kad im je rečeno jeste vi spremni odreći se u idućih 7 godina vrijednosti od 1 do 1,5 milijuna eura. Samo za investiranje u scenu i u tu zgradu, koja je njima na neki način tamo bitna jer je to ostatak još iz socijalizma, nedovršena zgrada i tako dalje. I onda počinje drugačije rezoniranje. Dakle, prije ili kasnije, možda vam sad to izgleda računanje očajnika, ali prije ili kasnije vi ćete doći u proces sa Europskom unijom i taj proces koliko god da vodi u neke isto tako štetne aspekte koje su vezane za neoliberalizam i već sve što ide u tom paketu, ali tu će doći i prilika za i institucionalne neke inovacije i, kako bi rekao, vidjet ćete falit će kvalitetnih rješenja i falit će kvalitetnih ideja. I tu je neka prilika za one koji to imaju, koji su međunarodno povezani.